Dalam kok. Mun sa tongkat tongi luar juga nyaman buntok. Buntok sape. Wah. Hah? Pro tetet esenaat. Hanyar boleh lah pro tetet esenaat teh. Teti ilmu mati pada pro nyaman pro tetet. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Oh, semua. Oh, tetanggaan pro tetet benat ini kak. Yang tak ada bodoh. Yang jak lagi sepopo dari jalur repak, dari jalur rembu dari. Kok menengak ke kantin tadi? Kan beda biasa nasi kaki. Oke kan? Oke, sakitnya tuh di sini. Obo. Maka ada pun ulama. Waqad yurja di jarahati sayfi bur'un wala bur'an lima jarahul lisan. Bila pedang melukai kulit masih ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Cak kopak sampian seekor cak. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para masuk agak jolo. Ulama unal izza para alim, para ulama, para masyayikh, guru badan kaula juga guru pada ajunan sekesempatan mangken pada hadir secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Hasan Al-Khairid. Dek selerana badan kaula sangat tamul jaki, sangat badan kaula takzimi. Ajunan semulja Kiai Muhammad Ruslan Ar-Rasyidi, juga tak kalib Akhil Mahbub Ad-Da'i ilallah Kiai Khalilur Rahman bin Kiai Muhammad Ruslan. Seampun mulang kaula ajunan ki buru. Dek selerana juga badan kaula amul jaki. Ajunan Kiai Muhammad Ali Munir Ar-Rasyidi, ajunan Kiai Haji Muhammad Hafaz Syakur, ajunan Kiai Taufikur Rahman, ajunan Kiai Haji Muhammad Hasan Basri selaku Ketua Jamsil. Tak kalib ajunan Kiai Hasib, Ketua Masjid, Ketua Takmir Masjid, sekaligus Ketua Panitia Acara seterlaksana melemangken. Bapak Budianto selaku Kepala Desa Cilputan, juga Jam'iyah Solawat Kung Muna seampun mimpin pamausan solawat mulai dari awal
Ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat jamaah Jamsil muhibbin Jamsil ben sateja sealengki eka dinto tempat tanpa terkecuali dek sateja ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah takdir nole tapangki nole apolong nole asareng manter kak dinto tetia tanda kaula ben ajunan papolong ngai akhirat termasuk swarga kapi amin. Sholawat ben salam ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben sholawat ben salam kak dinto semu keetetilan jalan kaula ajunan teka hajat itunya akhirat oleh syafaat ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaaki Allah situng bekto ketika ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad aki lengkian kalaben sahabat lebet yetiing otaba sekitar Nabi Muhammad orang seta. Jadi Nabi Muhammad tempo nalengki pah beda mayit epekol. Cak saking ngamangken buat pak kecolok ongku deki po cabong. Kula to man pengajian masuk kengkeni andi nikah. Pak masuk kecolok. Eko ni tak gelem. Pakun masuk gelem. Bah ye no miaing di kula lelangoi delem tak mantoma. Apa keng kula yang ku ceceleng lake ngara. Ngara janda ni lah. Nabi Muhammad lengki ban sahabat bah beda mayit lebat epekol. Cak saking ngamangken sambil diiringi zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan ini kebiasaan zikir saya iki bangosong mayit iki. Pada kanto pada. Nabi Muhammad pada bu sekak dito. Mustarihun wa mustarahun minhu. Sahabat orang mate je beda dua, beda orang mate semate je istirahat, semate istirahat. Jadi semate ini keng istirahat artinya sajen mate sajennya nyaman. Nomor dua wa mustarahun minhu, beda orang mate je ya seodi istirahat dari semate. Mun semate lo istirahat. Jadi orang mati ini kedua cepon Kanjeng Nabi. Beda orang mati seistirahat, beda orang odi seistirahat. Sahabat pah matur dek Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, manil mustarih wa manil mustarah. Dan kula tak ngerti Kanjeng Nabi. Saya sebut orang mati seistirahat, ben saya sebut seodi seistirahat benih semate. Kanjeng Nabi pah jawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wal abdul fajil mustarahun minhu. Orang mate seh mate nani kang iba iman ki oding soleh ki oding ibadah mustari nika orang mate seistirahat. Jadi mate nika sajen nyaman abeli kasih bagusan. Sementara al-abdul fajir orang semeler, orang semeleng ketika mati beni orang semeler ni keseistirahat tapi tatangkeun seodi seistirahat kan beda kan tuh orang mati kapan mati emang ada je emang lauk pah ngucap alhamdulillah capok bengkai ya eko arapa kak haram mun je odi ada karena ajem le eko njek mun je ki odi roh haram tak penyaman tedung sepeda motor iki bu HP dek karena jadi kapan mati beni saya mati seistirahat tapi tatangkeun seistirahat pahi ke bunga kan beda biasa di sini kaki alhamdulillah pok mangkat nikah hadirin dua nikah tanda pangki salah setari nadeki orang nikah ampun setu selamat tak orang setu dari hadis keadin to cepon ulama torain salah setari na orang nikah ampun wafat
mun beda orang sete sampuna sete pah kerasan bagus sete ni kebik seodi berarti se mati ni ke istirahat. King mun beda orang mati pah se mati ni ke kerasan cuba bi seodi berarti seodi se istirahat bunga itina aki bi orang se cuba ni kah. Mater kau leben ajunan ketika sete tak tepa orang se eka bunga bi tatangke manter tepa orang se eka sosa etangisi marke kau leben ajunan eka emanin. Amin Allahumma. Mangkana kanjing Nabi pahmakun dalam hadis lain udzkuru mahasina mautakum mun beda orang mati kebela kuspa makle se mati ni ke masuk orang se istirahat karena mun beda orang mati pah isak se bagus bi se odi se mati kak dinto hadirin bakal selamat. Wa kuffu an masawihim mun beda orang mati cek kebela becubang cek kakan dah karena mun sampai beda orang mati kakan dah becubang orang mati kak dinto esek sabi ajunan Allah Subhanahu wa taala karena nang hadis lain kanjing Nabi adabu hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Kenga egi mun beda orang mati pah bi orang ngodi erasa di bagus se mati ni kabi Allah wajib masuk surga artinya tak kira burung pole pasti selamat. Sabalika mun beda orang mati pah erasa ni cuba bi orang se odi orang mati ni kata kira burung pole pasti celaka pasti masuk neraka manter tak tepak kaula ajunan saja. Allahumma amin Allahumma amin. Tak langkong nih kebenih karo penting erasan kula benajunan tak bisa mesen kata tangke saya enggak yang kok mun mati saya enggak rasanya bagus saya enggak loh saya enggak tak usah mun sampian bagus maki tak mesen bagune rasanya bagus maki mesen mun ndak karena sanyu abalo bisa kula ben sampian nih kehadirin odik bagus kata tangke akan de kula ben sampian pasae jak sampai akan de masake dek kau orang lain bener. Bila lebih bentatang ke TV kau lebih najunan tengah teh umpama king telocor akan deklero tuli tabengi minta sapora cek terus saki. Bila lebih urusan masalah ateh karena mun kadung ate pasake bi lesan kau lebih ajunan mun kadung lesan masake atina orang lain kau lebih ajunan mungkin minta sapora sapor bi tetang ke king makila sapora se masake saking pakuntak kira elang sampai mate. Tetang ke bang ngocang kok le mun ngak kakandana sup nyep ka perut dedet. Tahu di mabrok dedet dia. Oning dia. Ini mabrok dedet dia. Apa iya mulai luar benih peroknya mana bu? Dalam mereka. Mun saya tongkat tongi luar juga nyaman buntok. Buntok sape. Wah. Hah? Perok dedet esenat, hanya boleh lah perok dedet esenat teh. Tapi ilmu mati pada peroknya mana perok dedet. La haula wala quwwata illa billah. Nah, semua, saya tetanggaan perok dedet benat ni kah? Keng tak ada boleh. Yang jak lagi sepupu dari jalur repak, dari jalur rembu dari. Kok menengak ke kantin tadi? Kan beda biasa nasi kaki. Oke kan? Oke, sakitnya tuh di sini. Obo. Maka ada pun ulama waqad yurja li jarahati sayfi bur'un wala bur'an lima jarahul lisan. Bila pedang melukai kulit masih ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Cak kopak sampian seekor cak. Nah, oke. Saya kamu bagi pura samunya. Saya raja ibu dia. Enggak gila. Jadi norok boleh. Tak bisa saya pecat di anggota Agung Mona nih. Nangis nih kan. Ujungnya nangis jo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan berat hadirin membantah tangke nih kak. Mangkana sampai itu buaki maro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Muntatang ke ampun anilai bagus bi Allah orang nikah inilai bagus.
bagus sekau leben ajunan tergantung bagus tetangga apa napa seoning bagus tak bagus kau leben ajunan tetangga bener bener makanya kata tetangga ini leben ajunan pun bagus insya Allah kau orang lain bagus tetangga ini kau korna kesera keluarga ilmu Roma makanya sampai bikaji Nabi Dawaki khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sakus bagus kakek orang laki sepaling bagus ke bini nah sengko orang laki sepaling bagus karing bini apa napa mak orang laki pun orang bini nikah sepaling oning kateng kali situng orang karena tak ada orang selebih semak itempeng laki tak ada orang selebih semak itempeng bini nggih nek sepaling oning tatangga ni kemun ketatangga bisa aba-aba laki nampian mun ketatangga bisa kalem bisa lemes cek dengan ningli sekali apa kirang jarang keng mun kabini kabini colok je keng mun karaji iya mari kita ngaki keng mun karaji keng mun keluarga keng mun kabini nah tak kira bisa kak tak kira bisa abai ke abai pakun keluar asli nah maka mun tro oni ngoreng ni kecek tanya ki kata tangga sepaling uning dak ada ni kabini na ben kalake nah embuk ni kakak anak belum tentu uning 100% keng mun bini uning kapi luar dalam majua sehingga jabun ulama koran orang ini kemuntro oni bagus napa pun tendeng laki tengkula aku naga bini nah kalau dia bisa memperlakukan seorang istrinya dengan baik maka dia adalah laki-laki baik sampai kaji Nabi ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa laimun laki-laki mulia itu tandanya satu memuliakan seorang wanita dan laki-laki hina itu tandanya satu menghinakan seorang wanita. Kenapa kok demikian? Karena hanya laki-laki yang berhati mulia yang mampu memuliakan istrinya ketika dia berkeluarga. Sampean sako pak di maksud ada Bu? Apa tepak ka laki na sampean apa laki na sampean lo tepak kasih sanika? Mantir tepak kasih sanika tengki. Mantir tepak garing laki sekalem. Tertepak garing laki sebagus. Amin sambil ngocak masa iya ya au beoi kok manterau beegi amin Allahumma mangkana seonding ni kekeng keluarga kak keluarga geng keluarga ni kak meskipun ring laki seperti imam saya kata aku makmum menikah makmum menik maka selaki andi pangatero keng mun si bini tak gelem tak kira detik bah benik wah benih maksudnya sini kacang selake anang munduk cang si bini tak gelem tak kira bisa kan tak bisa ongguan selake lampok lebu dari beri keng si bini cerai cer makin lagi ongguan bu lembian sing kau leman bu abureng ben lagi nak kau leman nggih selaki telepon Abu Dhabon ni langgar bantuan rumah sampean bah keluar ku tak loncak lagi norok mulia sekali nggih kimun si bini keluar selaki pakun amit pakun mulai balik mungkin si bini ki ada kandaan selaki keluarga ada cekak selaki belanja abit WA engko luar le hanya pit kita mare ayo saya kemai imam aslinya makanya bener sih tiang negara di kebuni tangkanca kelompok ngembian tangkanca ini apa napa ngembian sih berpengaruh nih kamu kecak lecak kak pang ben mekecak lecak nih kak ini tak tepat cila gak dapat tepat Oke bodoh. Kuli ni kalau teman lopot tepak dong. Buang yo. Njah kilo yang kuy. Tak yang kuy. Kuna nyar ngalak sini kalau jumpai pendong aki buru. Ada ngalak boleh pendongan nomor 2 deki ini. Mungkin ki pakun boleh deki serajari ngalto mari neki. Mun ni kalau lopot nikah makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya ketiban apa hadirin? Makin gula benajunan entar dek kauring seampun seta. Bener. Saya puju manyut. Ya makin manyut je puju. Ada apa?
Yang kimila gila nah bulan arti bulan nyamanyut nyaman. Makanya nyaman manyut cek tadi fujuk nih kan. Cek gula tadi holiliasin kejak genteng nyaman. Cek tadi jarang kongku lekut. Batang kibu. Cek mun lambek nih kan ya Allah biasa fujuk. Odeng fujuk batu ampar sampai. Antum depak ke batu ampar. Fujuk napa kasar? Fujuk celatong kan. Maka celatong mun fujuk. Abu tangki. Kan manusia ini ke benih entek geluh hadirin. Nyaman nika bisa saja sesuai, bisa saja tak sesuai. Cuman kita sesuai mun aslinya saya anak apa senika. Gini bang ki. Pujuk celatung. Mun lambat ini kan gampang tadi pujuk kak. Mun duk mate pujuk santre. Mulai kita ambil ini mate pujuk lanceng. Nukangi mate pujuk tokang. Senika lambat nika. Kita yang kulik yang pelan udik mangken. Cau dia lambat pujuk. Pujuk kene. Petangki. Yang ibu rubik ke ulil saya ada ni ke bola pil dacil pelan pada kening dua. Selang aku gendengan ben gula kasa. Ontong tak duit, cak duit pangke di atas dua ya gula. Gula karta gelem. Petangki cak kita kok langka asli gula. Kalau duit ni kata gelem dan di boring ker pikir marina. Kula duit ben ke muslim macam le banyakkan desita nyaman di kula pikir bek langka jang kula ben ke khairuddin sane ke kiye ben ke hai kasa. Ki. Keng mun pah duit ben ki buru ka sebah tempo di atas pah ngaku gendengan ber kula yen taring ke gitu. Ki mun ke muslim kula tak kok jak renjangan ben kula ke hai napa boleh kerengak ka sapa jeling. Keng mun ki buru ki tongontongan haram macam menang ke gitu kula mun ben atas buru. Allah jago pak mungkin tak percaya dia ki potoron beden nak mun tak percaya. San misan, mereka boleh dengan benengko. Kula cara mulai 5 tahun dia ada bengal ngucak gendengan ben. Kula baru ki buru pang ngucak gendengan ben kula. Aja aku pak, lekin pan kok boleh secubaan bunga kaki dia. Beci aku. Cagela. Cermat. Ya aslinya manusia ini kenapa jangan pembanding bu? Kenapa jangan pembanding? Mun kula tidak mengungkari itu. Kenapa jangan pembanding? Kula mau napulong ben situaan, ngode, bener. Yang mau napulong ben sing ngodaan kula tua. Kenapa jangan pembanding aslinya? Kula ini kan mau napulong ben si cubaan, ganteng. Yang mau napulong ben si gantengan. Sapong tak coba aja pentong sekali kaki ku tak coba boleh. Pada kok laga tak boleh kau tak ceramah di nau. Pon gula kiai. Cermat. Kayak mun tertegep kok boleh gula gula. Boleh cenderung boleh mun tak terima dem teking keket bikin nabi gula. Aku tahu ngontongan, mungkin kayak Khairuddin gula takut muncul-muncul, mungkin ibu rojo kita ngontongan kayak. Abang biar saya kata lahir sehari begitu elang. Ada ya deh, ada. Namun karya takut gula. Mun nek ketemu sakit, kita leceh ibu mati kok. Damai yang benar-benar gula. Yang mun gelak rumah maya. Cerem. Biar kalau air sehari mi keretung saya raja jang kula. Lekan kula apa ning mun naik kedua saya raja. Kayak karek seorang jang kula keng nenengi tambudi. Oh ring kata ada mi go. Deh. Wah cak ki pemain game membuang HP ndek ki kok. Oh, pandai temu dia iya dah macam kau pakai temu. Terkopi guna. Cemat kau. Kau boleh bergelar tak ada nama lisan. Omor kau boleh dengan atau muda ada ban gula langsung kau boleh dengan ban gula aja. Allah. Apa ya? Mun bade sing ngucak gule coba ni keng sing abes semak gelu.
Coba celing dia tu potero kok. Atau oleh cik nari ya. Ya siapa marapat ke kursi yang diakal saya kan. Beda temu begela jangan kok tinggal pegang keri botol deh ya kata ada lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak dem melelang lah. Coba. Siapa sih coba? Ya 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 iya, lidah tidak perlu menjelaskan, biarlah mata yang memandang dan memberi penilaian mana yang tampan, mana yang biasa. Ada lenceng. Oke. Jadi saya lauk nih kaki. Saya lauk anda kan saya ceramah. Haul pujuk saya dia enjoh saya iya khole je. Ya malis saya kau main rojak malis saya kau mereka boleh buat cuba gila. Jadi nikah penceramah, nikah almarhumah iki tadi. Pemaji kok taman tom mana. Kata muda ada kena sungai kau boleh cuba nengko. Pakai bahas apa? Taporop songkeman taporop itu. Hah? Amplop taporop. Haram tak halal mun sampai taporop kok. Pebeli kok mun pas sampai apa nyaman deki ben Yahudi lias sini teh kuesen. Mak nuruk sampean. Tenang. Ini ada dan nak mampia tinggal ai tinggal lampian dan panurok kursi bilang dina diam bian le katela Allah ding odun jo saben talan apa pian mecek gayana mun kari takok ada bener terkem pada ben saya becet ai gersa nyaman Allah iya alhamdulillah tertak mati ya kakek nak ya ntar kayak kita sekolah Allahumma sholli ala Muhammad on wis satu-satu kiai tunggu nama dia malas nana ini kan terkolok itu tedung terkolok kira pikiran punya terus saya lihat boleh kita kayak budi nak kurs saja nyaman pon Allahumma sholli ala Muhammad wis setengah cuma hidung lah cukup bo apa bah, dari macam gila mereka berlebih kiai. Tak penting lancang, penting nyono ego. Tak kiai ada gila ngebela. Apa yo? Baca Rabbana Karim. Saya kemas nyampit dia. Andi laki kaki lek. Ala kengkok mayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pan wis lanjut ngaji boleh lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketal kalau nyelok.
Allah. Lekula benajunan mangken entar dek kau orang seorang kadin tu ampun wafat pasera pujuk manyot ni hadirin. Dan nak deh pujuk manyot ni kan ampun wafat lagi. Ketika pujuk manyot kak dintok teti pujuk kan pujuk ni kebeningan kui proposal tak ngakui proposal pujuk ni kita tak ngakui pilihan tak ring bupati ngakui pilihan teti pujuk ni kak benih markena proposal benih markena EPL bi orang tapi EPL sering ajunan Allah subhanahu kula benajunan monta andi pangkat pujuk maki lepas kata tang kemesan saya ngak ya engkau nyamai pujuk ntar kemana aja saya ngak ya nyamai pujuk ntar ke Matemur nyamai pujuk mun tak teti pujuk minta hu lekuk nyaman kalau keng minta ada teti pujuk tak kira teti pujuk mun tak keng yang ka bi Allah subhanahu apa sebab teti pujuk kadin to minangkat derajat saya paring aki bi Allah apa mi paring derajat tengki sampai teti pujuk gara-gara andi ikatan karena andi hubungan semak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mun makin apa mak tadi teti pujuk kula ben sampean makin ni ke pangeran jauh bener makanya sampai ada buah kibik kusta kanjeng Nabi debu senikah ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum ma min amin illa walladhi ba'dahu setiap tahun yang dijalani tahun saya ada bibik kaula ajunan tidaklah berlalu suatu tahun kecuali setelahnya akan lebih jelek dari sebelumnya. Zaman lambat kau leben ajunan ki ngoda ben makin ku tak lecek kacek bener kacek bener ku le sering pada pak iman gak diman hadirin nak kanak kini lambat ben nak kanak kini makin ni kata pada lambat ni kemuncen ucenan gak makin ni kanak kini cak kecak ceno cenan laki bini asot kolosotan angoy langoyan ada apa ngoti makin sot kolosotan mun tak nyelem ya bener lamban akan akhirnya ni kamu suruh nukui padi, suruh nukui oretan, suruh nukui kacang. Aku bayi makromaan pas. Kita bingi samper pah ya tak ompai bendun gedeng. Laki bini masuk ke dalam. Mana makromaan? Mun makin cak makromaan. Taku andi anaan. Tak pada pun zaman kau lebih benajunan. Zaman lambat ben zaman makin jauh hadirin jauh. Lambat manusia ni kalau pangkempang akan jatuhnya mangken emak kadi masaus sepaling lebur akan dene kemun urusan ben pese. Nggih. Teti sajan zaman sajan kabudi ni kekuleban sampean tak kira jan bagus. Mangkana mun pujuk ni bisa teti pujuk. Lakar laking zaman lambat bedek situng tempat ben bektoh sebab tu ben tempat kak dintok mendukung untuk semak da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lekula ben ajunan semakin ladung kadung bedek tempat ben bektoh setempat ben bektoh kadin to tak pada ben bektoh ben tempat pujuk lamba maka kula ben ajunan makin makelah tak bisa pada ben pujuk lamba seten punten kula ben sampean andi kenekuan andi pakat tengan akat teng dek ke bagus pujuk manter kula ben ajunan maki beni teti pujuk norok selamat pecrah akat teng ngampong dek kemuljana pujuk Allahumma teti kula ben sampean makin ni kepada neng edelum songai ya bee kula ben ajunan semakin ni kepada ben neng edelum songai ya bee kula ben sampean ni kemun isoro ajalan kaulo tak bisa cek dengan bee keng seten punten namun tak bisa ajalan kaulo kula ben sampean cek sampai ke lanyu cara nak kutu andi ke nekuan nekuk kak kemah nekuk kak orang seampun cekak saya tak kira akili kauncur boleh serap pujuk manyut ni kala maka disering kula mendapat ketika Allah Subhanahu wa taala ada bu acarita aki bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir timin Nabi Musa aku rukan Nabi Khidir akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ni masuk ke situng kampung seniyata makle era betin makle ibri dan di orang penduduk kampung ni sampun masuk ke dalam kampung ni salah tak peringi dan salah tak era beti iusir Nabi Khidir dan Nabi Musa ni fawajada fiha jidar yuridu ayyan qadda fa'aqamah Nabi Khidir dan Nabi Musa pah mangki bangunan ni kamiring pra rempah fa'aqama
maka romani kabi Nabi Khidir pas pamancing pabecek Nabi Musa pah protes kuada guna qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Nabi Khidir kula ben sampean sentar kanton iki makle erabet di makle ibri deuran makle elati ni salata ibri deuran salata elati ni kula ben sampean iusir kula ben sampean iusir di reng kampung salala iusir romami reng diimpian pamancing ko tuna roma mancing jo pamireng kapi tak mantoman kuwa jawab Nabi Khidir فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأما الجدار أنا puntining Roma فكان لغلامين يتيمين في المدينة Romani ka Nabi Musa ding jatem ki keni jatem nikah bada ekota wa kana tahtahu kanzul lahuma babana romani ka bada perhiasan bada tunya bada pese untuk nak kanak jatem saya kedua wa kana abuhuma solihah bapak jatem sedua ni ka orang soleh wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra kule saya ngalako mamancing romani ke benikar pagula kule isorobi Allah apa mi isoro pamancing romani ka polan jatem ni ka andi reng tua soleh teti Allah ni ka amul jaaki ka reng tua ni si soleh mangkana anak angka dintu bi Allah imul jaaki ngampong kamul jana bapang si soleh nang kitab tafsir peh jelasaki wakila ismuhu kasih reng tua si soleh ni ka bapang si soleh ni ka nyaman namang kasih wakila wa kana bainahuma wa bainal ab as-salih sab'atu aba ternyata kasih nikah beni bapak asli najatem tapi bapak nomor peto iatas makanya sampai makin petong turun ni kebaca ojaan ya Allah terselamat sepetong turun ana mi ngucap petong turun me tak debu sanggang turun ya Allah belum turun apa mi petong turun makin 11 turun kan pakun putra nambian polanan neng ayat kak dinto etap sereh jatem kak dinto anak nomor peto ibebe dari orang soleh seanya makasih artinya ada remah mun bade orang soleh yatas petong turun ke bebe pamulja bi Allah ngampung de kamulja na bapak si soleh yatas amin jelas mun bade orang soleh mun bade orang bagus petong turun ke bebe kak dinto ngampung de kamulja na bapak si nomor peto yatas tetih kuda ben ajunan orang matura ni rata-rata nak foto na pujuk kapi ajunan maki beni nak foto na pujuk manyot ku tak panjenengan kata suku tak pasti bade pujuk orang matura ni ada sit andi pujuk di pujuk nikah bener artinya kula benajunan mungkin ki andi bang sepo semul jese soleh yatas cek obatir kaula ajunan bekal norok mul jenorok paratu mak bisa ngampung dek kamul jeben paratu na bang sepo se di atas maka Nabi hadran di pahila guaki ngampong ongku paratuna deka ajunan ongku ngamponga kan beda lagu sini kaki beda lagu sini beda apa sih kena kopian noro tapi apa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Jadi guna benajunan makin pada ben ingat tengah songai muni soro kaulo tak bisa. Kalau kita tidak bisa melawan arus, setidak-tidaknya kita jangan sampai terhanyut. Cara nak kutu andi ke neku kak kemak, tuh nih neku ke separatu nih, neku ke pujuk nih, almarhum pujuk. Lah, kau kening belet kok. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para milagak ditoh manter pada oleh barokana pujuk manyut. Manter kau leben ajunan parat tu ngampong dek ka paratu na pujuk manyut. Amin. Kau leben ajunan manter ngampong dek ka pecere na pujuk manyut. Amin. Kau leben ajunan manter selamat ngampong dek ka selamat na pujuk manyut. Amin. Allahumma. Keng tak lakong benih karo kapan masemak kau leben sampai na sumpah selamat. Benih kapan nak foto na kuliban sampean pah becera nang ayat selain muntro selamat syarat kudu ittiba kudu nuro. Jadi kuliban ajunan muntro ngampongah kamul jana fuju kudu nuro
lambak puju ahli ngaji tori kula ben sampean makin ngaji lambak puju ahli zikir tori kula ben sampean makin adzikir kula lambak puju ahli jaga malam tori kula ben sampean mun bisa aja sampai tak bejeng malam meskipun kula ben sampean seminggu sekalian ngalak malam Jumat meloloh tak bisa seminggu sekalian pola sebulan sekalian ngalak pun malam Jumat manis meloloh tak bisa sebulan sekalian pola setahun dua kali bejeng malam nikah malam Idul Adha dan malam Idul Fitri tak bisa setahun dua kali bisa umur ke sekalian pada sa umur sekalian tak bisa itikal buk lamate mayu ibarat tak bisa no tetinin mangkana walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum wattaba'athum ittiba'utun nuru sampai cekapun ulama kula benajunan bersitung hadis almar'u ma'aman ahab orang ini bakal apa polong ben saya cintai cinta dak Nabi Muhammad bakal apa polong bi ulama ki arti boleh wala taghtar bi qauli may yaqulu almar'u ma'aman ahab bi ghairi ayat tabi. Janganlah tertipu dengan ungkapan kita akan bersama orang yang dicintai ketika kita tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan. Makin aku cinta dekat Nabi Muhammad, keng montak nin delakuna Nabi Muhammad. Makin kula benajunan nak foto na puju, keng montak nuruk lakuna puju tak kira selamat. Jadi cara nak akat tengkak dinto kala bencara nin delakuna. Panapa kebiasaan nah, panapa si ketika istiqomah na tore lakoni. Beni karo nin de, beni karo ngako. Engko jong di puju anu jong kok Pak Toron kok. Di selaja nang kok 5 toron kok. Di pujuk anu jong kok 6 toron kok. Apa aja enggak? Enggak jong, poton bu. Jadi makilah tak toron mun tak abejeng poton. Artinya kula benajunan mun lebe sampungan tinggal kalakoh. Insyaallah kau leben ajunan gempang bejreh, gempang selamat, gempang teka hajat, manter sekak dinto bedenah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Manter pada bejreh kapi. Amin. Daripada selamat kapi amin daripada teka hajat kapi amin Allahumma setuju biaya saya keluar makin untuk acara maulid ben haul pujuk manter bi Allah ikan teh ajunan seentar ucau dari man kak diman dalam kebodaan jengajah maksa ala ben sengkah manter bi Allah pada ipa teka hajat pada ipa selamat dunia akhirat ben manter kau leben ajunan tak korwa polongi dunia akhirat dalam kebodaan selamat masuk surga ben manter eki babi pujuk ke surga na Allah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila jami'i ma nawayna min niyatin salihatin ala anna Allah ayyaqdiya lana min hawaijid dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tutup kalaban tahlil 3 kali La ilaha illallah asareng La ilaha illallah Oh la ilaha illallah إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekak dintu sibi saya pada Pak kurang lebih nanya on saporah manter tetilan jalan pecer dan selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wajzihi anna afdala ma jazaita nabiyan an ummatihi wa atihi alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al aliyata ar rafi'ah wa ba'athu al maqama mahmudan alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin.
اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم ادخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكرامات فجوء مانيوت أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل استقامة ومن أهل السلامة ومن أهل الشفاعة ومن أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. واجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.